Anyang aki din! Daytoy laangan tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, ta isupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanen intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ka. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal ma. Di nan sapay maingangatingiwat na. Sili ba kay? San samat na mabigatan ye ukan at inawat mo kininanang mo? Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. In kangarudan alaan je tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumare. Anya kayo matan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi mat ti rumwar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, mare. Saan kami ang makapagna, ta nakapatinga mo day ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amare. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Lakay, mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming gigatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, kaisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kiti Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda kamatam akaaruba, lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti impagana kanya kitay. No apay mat akas ta ti ugali na. Griingkan ang! Anay ikaw! Payagan ano ka manan! Day talamat maturog ti amom nga aramidan. Ay natadaulam mo day tapunganan nay! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak! Kita man day takaruba. Kita kunak! Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat bay Pakasigura maya. Ay no inlan samad kumaday tuy diding ti balay ta. Sa anak ko maamakaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Ure awan gap-gapo na. Ungat ka lang ungal. Anya laki day. Anya ti makunam bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wen lakay, pingko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabalin ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuan Pink matlaeng alakay. Amin nga alad, kan uray dagiti paso,
pinturam iti paint. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin day ti aso nga intod ni nanang. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantaken ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man dayto'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga. Ket nagpintas. Maibagay jay pintur na ijay kulor dagiti adu asabsabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaek jay arubayan da. Muna ako na nga. Tamabisina ka. Napanak pa'y lagi matang itirikado ti lutwak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Inton malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak ko mameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Arami daw. Kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem di pagmasitasan ni Seli. Anya ya klase day ta pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya laki dain. Managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka damageng ka. Anya laki dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Merey. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga nakitde apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. Addalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga raw arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Parta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng konday tao. Anya ka lagi dain. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas ken kwa na bakal. Lakay, timmaray mo tan arimwar ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakal, anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho. Apay asim marden ka. Ungat ka lang ungat.
Saan mo pa'y alinansaan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan ti ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul ka mo't ataol nga asaw! Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anyalaki day. Ay nga daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Ngam, apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan na plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamat ananang. Napigsa tibay ensel nila kay ikaw. Ay kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Adan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsalitaan nyo kini Arnel. Gatangan taon, di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangila ko da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangila ko da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laangan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa itar aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiagda. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo akaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang suplikas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yung alugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan nak mo tayo asang paray. Karkar na. Saan nakabot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpigsa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalagid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat amay parking dita day ta. Ay, pakasikuramaya. maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya. Ibagam giday, no da paghatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day ta tricycle.
No kasanaw, titaray na! Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kaski ni Mere. Mary pa'y mo't nga rod tinagan na. Saan mo't gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga tanila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo lata. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Hey! Una yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kayat na nakamatan. Hey, Waki! Stop! Ay no, pasensyakan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman amo, tasi kalaeng mo ti kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan na mo't atataulan? Hay, imbag lakit dain, tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabas aklaang mo, tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng agumurugura kada kamay. Tasaan da kamot nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leah's Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yaw. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito'y salon mo. Ta amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita nyo ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo tan ti panawon. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, ura siya nga ron. Kit marik na akong di bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya, ay sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko ko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agina na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga na iya bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlagan riyan. Asino man ang tikap-apang? Dati man kita ang amin dati vlog ni Bading ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min nag-commentak pa nga rod. Nagpangit ita salon mo, kudak man latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay tikastan riya. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leah's Salon kon na pa'y. Sika talaga.
Bayam ta kadilatan. Anya ngitin comment mo. Malalasana ka talaga. Iso nga in comment ko, ang naggalas na ito salon mo, kunakon Anya langan ngiti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Ay, Diyos mio, Marimar. Unay dahito ako minnan ngay. Ay, sus. Nalabas. Kasalamat lad, tanang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man dahito comment ni Andrea dito'y post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Apa nga akastama tante ikumkumit na dahi ta babae. Nagalas ka no ti salon ko, manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalastog na dahito yan, babae. Naka-abroad lang. Kung namot lang no asino, naguyuyawan. Di ka latabay bayan. Grabe. Ay, nalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyares sa abroad. Ay, Mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda diti Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't kiti manong. Bayam lata, bayam nga uyawon na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runaan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, one man, pudno dahi tang imbagam manong. Inayon mo pa ikidi, aday ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalata ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa mapanak agkuskos iti kubyeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka iti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Kanya lagi din tayo tao. Oh, ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anyalaki din, kan 5 agasat iti biyag. Apo, nagadumatan leya. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando, amumute na niya, umadwa talaga ti script ko, no adomo ti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andre iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod ket, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya a basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak da ita, gaputa para kanya, ket mga ipapaay iti idea asuratag. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagit taman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, iti pagkaskasyayan na, nadya babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, ket mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kiti. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya ket paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know. Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, nagiti-drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bash da. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, di ba? Ha? Nimot man, Leia, dahil taboy-buyaam. Wan, impose naman ang dati pa nagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamot lang no bagbagay na ti pa nagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay kasta una ang asar katunggal at na makita mapos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, payman ta komentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man! Oh, Diyos mio, Marimar. Andrea, nakababay laki di kan kuana. Nung makita na dahil ikumkumit mo, huy. No, idad
dak iti Pilipinas, kat mabainak nga ag-comment iti kakastoy, saan itan? Gaputa dak, mutan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay, basta! Mabwisita ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan! Kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko nakastoy. Itaak man tilaing mo abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arudan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea mutlaeng, kunana, katawa kan wakatawa yung drama, ngam saan ko kanumit abagbagay. Una yan. Anya? At tapay may sa ako na, aglulong ba kano nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga. Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababay. Ay, nakababay na talaga Ay, apo, dahil nga Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubugay, you know? Jaket timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga rod may pasimpa ti balay da. Dayta nga rod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko dayta. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti dayja babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na datao ti dakas. Nga oray isoma ti mangirugrugi iti apa. Di ka latabaybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tap lumalpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao, apal dala ang ti dadduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapuwak ija anti-construction supply nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, iso tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo't latta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka iti dayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea kadagiti post mo. Pasig mo't nagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngam bay-bayak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyangay. Go! Dilag pa inday nga Andrea. No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amlaang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababain ka lakit di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kan kwa na. Nakita kami ti post ni Manong na Brent iti kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa'y dahi dya abakla ta nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta.
Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunak tumat. Saan akas ka data dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnas kan pa ang agkuskus ta iti kubetang sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa. Ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskus agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw ka dagiti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw. Day taterumpanggan ka. Adamat tinakita kapos ni Andre nga umada ni kanun ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na? Diyaga mo. Basta nakita klalim mabas mat iti newsfeed ko. Gusto agawid, tamno may naipakaamo dito lugar tayo, anagado ti dolyaris, ornong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat ngami nakasdya ti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong, idi adapay ni Andrea dito Pilipinas, nalastugan. Di nakarakaro man hindi nakapanijay Saudi. Mabay na anak kumaita do apalastog na no napan ija Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mat anapan ija nga kuskus iti kubeta. Sakit naglastog pa'y lang, ultimo. Isuma, naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada, ngam awan mo nga ron. Sa bagay, puloy da nga di kasta. Kan may sa, amin damat nga kakabsat kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat agpalpalastog, awan mo ti pakakitaan, mano. Kababain laang kadagiti tao, anya laki di. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa ngal daw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Ni nanamat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunak day ta makit-kitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumat ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro ornong mo na dulyares. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamat akastaan? Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla, ngam look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsika. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas sikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam ka dagiti kakabsat mo. Saan kayo unay naglastog taawan mo tilas lastog yo. Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si kamat gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga eh. Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman. Si kakit dimat. Angaw ko laang matay jay. Angaw tarupam! Amom si ka, nagalasa talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunamlan wa sino kan, nga guyaw iti pada matao. Kwa? Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya.
Naimbag ko mga rod, nag-awid ka, kit 501 na Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Mom, sakbay ka nga guyawa, kakarampot ti sweldo, nasken nga da napanagkam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapayinak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laeng. Saan mano years mo iyay. Agpada tala nga makipropordiya laeng. Leia. Leia nga. Laylayat dilam na eh. Da kayo lang di pamilya naglastog, nga wamo tilas, lastog na. Anya laki din. Apay niya tilas, lastog nyo ayang. Apod no ka man. Aday ta, kas ka lang harod pimpiman nga puwiti na ibagbagana ken kaday jay nga inuyaw mo. Alis. Di ka lang amin maaklon, ala pimpintas si biyag ng ka. So akas ta kakenkwana. Saan mat akasta? Oh, apay nga rulakas jay ting kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasar ken makaunget mat Saan na maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga ti ibabas mo. Promise. Saan na maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan aga puta nakaabroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kit din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nagkapunsamad dito yung balay day dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay. Apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak. Di nakmat nga ron ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumit. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklangaro dun. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok kadagiti karuba. Bangos. Kano lagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahil boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Andiyadyar aribongbongan da jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan no asino tayo tang artista na ana. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan sakbya pumano tayo tang artista. Agpa-autograpak man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista tayo tang aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magaya Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagado tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos. Nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom na talagamit lang anay imas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Magi ka pa My kan, gumatang ta. Padasan taman tang siday di boneless sa bangos, nana! Sayang!
Saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakaya mo't, kat no nagngina. By one take one. Kan ado tinang ibaga talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatali papaagumatang iti sidaan nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo analakla ka. Ngamdya tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man lagumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan Impareserve talaangan day tinana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bayamon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayan ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagadutigim matang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sa agpaisuwa. Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat man lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat agsingir. Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam no da umutang. Ura sino pa'y day tang umutang? Saan ko nam? Lapsan ka pa dito balayo Nagapwamanan. Kat di ta wedding shed. Napanak gimatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamag ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak nga rod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya. Wen, tani, umad adulat ti customer na. Kasta ka day. Sige nana, panawan ka may. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000, $5,000, $10,000. Ay na. Ay bakit bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, sika mo ti para bilang itinaglakwa akong lakay. Katanya kay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mo taparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang. Kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton lak mo ten. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mapanakon. Amom, nakitak ni Maria kinilakay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka no agdeposit iti kwartada iti bangko nana. Saan dama pan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Basta ka mat, agtutulad ka na ana. Idi naglako iti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo aggatang.
Mang panunot kamot ay iti ilakom nana. Awan originality. Ni, anya diar aramida dyan dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay dakas, saan matkit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one, take three. Umay kayong karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatayin. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nagdisplayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kayo, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one, take three, dahito lakok. Iso nga umay kayo. Ha? Ay, agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sus! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado a paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan ah. Madya talaga ti ugali na dahita karuba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di mat nga ugali na dayjay, idi pay? Katuan, naapal nga min dayjay karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pay, bakit? Kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitensya. Wan nga rod. Pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksi ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga rodin tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di ah. Sa anak nga rodin na gumatang. Panang loko mo ti taon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi niya pa barangay lang ay. Namin ano ka nakita nagpuro iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, nitilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kayat ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa'y man by one take ten. Jak lata kayat. Nagalsam mo na ita kilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay, kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya.
Hamaw, may mayat ni Maria ti paggatangak. Hapay kami ngay makar ngamin ni Maria ya. Ay, awan ti bibiyang ko kan ko ana. Sa dinaw ti makaran na. Hindi ka mo! Na, Damagang makanyakon! Panaw! ay, Umay ko man subli dito ginatang ko anak ko yun, nana. Ha? Tapay nga isublem. Nakalaalsam. Grabe. Nabayagsan na gito na ako. Expert sa amatan. Anya nga expert nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itan ko. Mabalin ayamo ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sa anak ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung dagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta. Kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang ken ko ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit a gumatang akpay ken ko ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilako. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron. Imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak ka ganawa. May kayon, gumatang. Boneless abangaws. Important day toy. Apa sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayawat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot lang ng asino kayo ni agsasao. Boneless tumatlaang day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang ditoy? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot ka mat itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayat muna ang naguyaw? Si kamat Sardangan na kami man surut-surutan Nana Ising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Ang lakit din ito ay akaro babakbakitan. Sardangan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, kwa. Ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsodam mat aminan. Andaman siguron planom dita, jak mo. Masapo la rumor ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Amangan no lending, wan no loan manan dayta. Inton kuan, agparikot kanto manan no panagbabaya din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang.
Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen, awanen. Fully paid tilon kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at met nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayon nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adu amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikapeak nga rod nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ah? Ay, kuha nanang. Anya manan ti nalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit dayjay ahilda nanang. Addala kinita. Siguradom lang. Tama nga no ibaga namanan nga da mapukpukaw agamit na. Ni nanang met. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katri namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pay. Adda siguro mo't ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod ano gimatang damot nanang. Tapno di da pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubata ko, Joel kay. Sikapay lang timaka mo kadagiti ubing, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng inbag mo. Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day anya? amangan mo't no papeles ti lending day ta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Nalawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Daytoy ti isaldak ka na kayo, sir. Itulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga. Saan mo't anakanagan king ka? Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko iti daytoy at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interest. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa.
Mapan mo man bagkaten ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan no ang tudong. Matedtedan day kaya sigurado. Sapay karton laang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga bayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arog nga yung agbayad ka? Ikanak laang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado pa may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa'y kabagays. Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunagno kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Day tatidyak sigurado kabagays. Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namot masangaw. Wen nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantuken ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kenkwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ijay laod. Agbirbiro kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka. Adan to ananang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang, ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarog yan? I-text mo nga rod ni uncle mo tapno amuna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatagan da. Nanang, Napay ka day. diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti dagana.
Insalda ni Madam Sabit, tata. Anya, insalda ni sabit ken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Ngam, narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka di nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Hindi pa napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namit ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned da ito kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga stricton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day ta ang tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal na itititulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabit. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardang mo ti lending. Ngamnay, ay tamot ng mga isal na itititulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day taalukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuti nga to pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may dadya manang sabit ito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaan. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na madgayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga isumutan ti isaruno na. ay una yun day di akabsa. Nalaing dayjay nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, si kaman pa'y timakam mo kadagiti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano matigibalayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adaman ng takawam mapapeli si jay. Asino ti pagparparikutam.
Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalip na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni Nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di ka kat agraraman Pangasim ading ko. Mabagti taklakit din ukas na ilaang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. Naamom ngamin nga awan tinamnamam a pagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang, kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Ngam no pa nagbabayadan, iba kayo ang may stress kayo? Iba kayo akas la mabagtit kayo? Hinakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.